vremena. Danas će biti sunčano. To je naša zabavljačica. Da. To je naša zabavljačica. Dinomina, Krastelina. Krastavina. Kako će danas biti vrijeme? Danas će biti sunčano, u Primorskom zavičaju bit će temperatura 38%, možete se kupati. Više nije pauza. To je naša zabavljačica. Krestina, Krastovina, Krastavac. Rekali smo vam već. Nazivamo je Krastavac. Ej, slikaju se!